onako babski. Glumi ono što jesi, baba. Mir, ekipa! Ne pričat! Bojana Gregorić, glumica koja je u pravom riječu diva, emanira tu jednu specifičnu, glamuroznu toplinu. Jako sam sretna da imam priliku raditi s njom. Već na prvoj audiciji ja sam osjetila nekako... Ja sam je platila. Ali stvarno sam osjetila neki klik kad se ona pojavila, nekako neku toplinu i neko zajedništvo i užasno mi je drago da smo sada tu i da imamo ovo krasno iskustvo, odnosno ja prvenstveno s njom. Pleši sa mnom, dobro ću ti stajati. Izuzetno talentirana glumica. Kad je došla na audiciju za Stelu, prvo što je rekla bilo je, ali meni je grozno glumiti tako zločestu majku. Mora li ona biti tako zločesta? Lik je stvarno nešto s čim se ne bih voljela privatno poistovjećivati nikako. Imaćeš i dvostruke satove pjevanja. Vježbat ćeš dok ne budeš pjevala savršeno. Je li ti jasno? Kod ćeš ti to znati prepoznati? Znam da je ona scena kad je ošamarila Vandu, odnosno kad Ela ošamari svoje dijete. U prvim epizodama da je to Bojana zapravo puno teže podnijela od Vande. Opalila bi joj šamar, onda bi ona plakala kad bi se zakasila kamera. Bila je jedna dosta smiješna situacija kad sam na jednom od setova molila Jelenu i Dizdara, jel mogu barem ju poljubiti u prolazu, nekakvu emociju pokazati. Ne. Tako da to je, teško se boriti s tim, ali opet s druge strane kad prigrlite lik da je takav kakav je, onda postaje izazov na koji način napraviti da ju jednostavno publika voli mrziti, da im bude zabavna. Mislim da bez lažne skromnosti da je to jedna od najboljih uloga koje je napravila. Jer ako kažeš da me ne voliš, ja neću suzu pustiti i svaka tvoja riječ će boljeti.